Puno toga krije grad Bar, temelj suživota i razumijevanja kroz cijelu njegovu istoriju. Uvijek nas je kopkalo šta kriju brda iznad Bara i to izučavamo decenijama. Zaseoci, šume, ljudi, ali najveća magija su kanjoni koje su utrle ljute planinske crnogorske rijeke. Lagano, na našu radost, i ti kanjoni počinju turistički da se valorizuju. Posebna i nesvakidašnja avantura je proći kroz bilo koji crnogorski kanjon. Ovog puta smo na samom ulazu u Međurečki. Ovaj kanjon se već izborio za plasman u top kanjoning destinaciju u Crnoj Gori. Da bi vam bilo jasnije gdje se trenutno nalazimo, to je da smo na obroncima planine Rumije na nekih 15 km od centra Bara. Poštovani gledalci, evo imate privilegiju zajedno sa nama da učestvujete u jednoj ekspediciji, ekspedicija prolazak kroz Međurečki kanjon, Međurečje. Današnji naš vođa ekspedicije Rajko iz Slobodnih penjača sa Cetinja. Rajko, vrijeme je da konačno počnu da sarađuju slobodni penjači i divlja ljepota. Pa, što se toga tiče, mi sarađujemo davno. A sa tvojom emisijom Divlja ljepota je posebno zadovoljstvo da sarađujemo. Jer i dok se nisam bavio ovim, to je bilo prije 7-8 godina, pa nadalje, uživao sam u tvojim emisijama i mnogima su bio inspiracija. Hvala. Rajko, startujemo. Kakve su tehničke karakteristike kanjona? S obzirom vidim ima djevojaka i momaka koji još nisu bili u kanjonu, doduše i članova naše ekipe, šta mogu da očekuju? Pa iskreno ja svima kažem da se prepušti da uživaju. Znači ne moraju da budu, da su već negdje bili u nekom kanjonu, a na nama je taj tehnički dio koji je veoma zahtjevan za ovaj kanjon. Ja kažem da ovaj kanjon tehnički možda najzahtjevniji u Crnoj Gori, a fizički najlakši za učesnike. Iz tog razloga što ja preporučujem, tako bili su klinci sa nama od 10 godina pa nadalje, baš ove sezone je bilo sigurno 5-6 klinaca plus ljudi sa 145-150 kila su išli ovaj kanjon. Hoću da kažem da fizički nije potrebno da budu nešto posebno spremni, a što se tiče tehničkog dijela, to je na nama, mi ćemo da ih spuštimo i sve drugo da odradimo. U ovo vrijeme korone ovo je odličan bijeg od grada, od prava prirode i uživanja, tako? Naravno. Čak i ono kad je bilo sve zatvoreno i nacionalni parkovi, ja sam govorio da je to greška bila, jer to je bila prilika da pridobijemo što više ljudi i da se bave, da se uopšte da borave u prirodi, da se bave nekim ovakvim aktivnostima avanturističkim. Koliko spuštanja niz kanap ima? Pa ima nekih, ovaj kanjon se sastoji od nekih 15 vodopada. Na svih tih 15 vodopada može da se spušti užetom, a na većinu njih može da se skoči, tako da ima tu do 15 spuštanja užetom. Od učesnika zavisi hoće li da skoči ili da... Naravno, ako neko smatra da nije spreman da skoči, tu smo mi da ga spuštimo užetom ili da mu pokažemo tehniku spuštanja abzele, da se sam spuštimo uz užet. Koja je dužina kanjona? Kanjon je dugačak nekih kilometra i 300 tako. Znači prava mjera za uživanje. Jeste, da ne bude ni previše ni malo, a opet da bude sadržajan, da ima sve u njemu, i skakaonica i prirodnih bazena i tobogana čak prirodnih. Znači čovjek to da je uzeo da projektuje, da crta, ne bi mogao tako da ga zamisli kako ga je priroda uradila. Kao cijelu Crnu Goru. Da, baš tako. Evo javno da nam obećaš u koji nas kanjon sljedeći vodiš da snimimo. Pa birajte slobodno, to je Škurda, Nevidio, Rikavac, Bogutovski, pa možemo i Grlju tamo s kraja avgusta, početak septembra kad je vodostaj najmanji. Poštovani gledalci, evo nikakva ovo nije sad ekspedicija da bi nam se dizala svima kosa na glavi, to je običajno. Mi snimamo ove emisije da bi razbili sve predrasude za one koji pričaju da je ovo neki herojski čin. Naravno da mora da se vodi računa, naravno da mora da se pazi,
ali to je, pažnja je recept za uživanje u prirodi, pogotovo u ovakvim ekspedicijama. Ono što je mnogo bitno, to je da imate vrhunske vodiče kao što je Rajko, potražite na internetu, potražite na Facebooku, vidjet ćete šta sve on radi, gdje dočekuje Novu godinu, gdje se provodi, gdje šeta, onda ćete imati puno povjerenja u njega i on će vas bez problema povesti u kanjon. Koliko ima sati da nam kaže neko? Pa evo, 10 sati za 3 minuta. Za 3 minuta, 10 sati, polazimo u kanjon i vidjet ćemo kako ćemo proći. Na par minuta od mjesta gdje smo ostavili auta, skrećemo u šumu i idemo prema kanjonu. Do ulaska u kanjon nam treba još 10 minuta i prava avantura počinje. Svi učesnici današnjeg kanjoninga moraju biti dobro opremljeni. Prije svega tu su neoprenska odijela i kacige, a onda i speleološki pojas za spuštanje kanapom. Vaše je samo da ponesete patike, po mogućstvu one koje se ne klizaju. Ekspedicija mora biti kompaktna i na okupu. Mali planinski potok je vrijedno vjekovima produbio prolaz kroz Tijenje, onako kako samo to priroda može da uradi. Potok je na trenutak nestao niz veliku vertikalu koja se mora proći. Ovo je i najveća vertikala u kanjonu, iznosi oko 30 metara. Položaj koji treba da vam bude dok se budete spuštali, treba vam bude ovako, evo pokažu. Znači položaj 90 stepeni odnosno na stijenu, da vam budu noge. I kako vas ja spuštam, vi samo nogama pratite stijenu. Ali nikako ne smije položaj da vam bude tijela, evo dok se budete spuštali. Jer vam krezaju noge, idete tijelom dodatno u stijenu. Znači dok se budete spuštali. Tijelo što više nazad, samo ovo, što više nazad i pratite stijenu. Ok? Jedna ruka neka stoji na uže, a drugom rukom se kućaju da se okružujete po nozi. Se zategao pas. A znači možete? Ruče ti zategao pas. Jesmo gore još. Budu na prošlo nas. Uputstva vodiča se moraju slušati. Zahvaljujući našoj disciplini i pridržavanju svih uputstava od strane vodiča, za ovih 20 godina snimanja emisije Divlja ljepota uživo, može se reći da smo dobro prošli. Uglavnom nam je stradala oprema i tu jednostavno nijesmo mogli ništa. Ovo možda i nije lako za gledati, ali i ovo je priroda. U kanjonu teče život i krug ishrane i opstanka se mora zaokružiti. Poslije malo gledanja i taktiziranja, žaba je bila ta koja je postala dio lanca ishrane. Iako je izuzetno visoko, sve je jako sigurno i bezbjedno. Krajnja tačka spuštanja je vodeni bazen, što je zaista opuštajući u ovim vrevim danima.
su i djevojke koje žive na primorju i zaista ne mogu da vjeruju da se ovako nešto nalazi na samo 15 kilometara od grada. Tako i gotovo u svim primorskim mjestima, da ne pričamo o kanjonu rijeke Škurde iznad Kotora, koji je remek dijelo prirode i ljute rijeke koja te samo prigrli, ali pod uslovom da je poštuješ i nikada ne podcjenjuješ. Ovo je spust jednog od vodiča i sada sami možete da vidite da se nalazimo u rukama profesionalaca. Ovaj kanjon je poznat i po tome što nema puno šetnje. Samo 10 metara i odmah skokovi, spuštanje, nova prepreka. Ono što smo rekli na samom početku sada je sasvim jasno. Svi moraju biti na okupu i nema nikakvog izdvajanja. Da, Wild Beauty za uživanje. Nepisano je pravilo da na svakih 5 učesnika kanjoninga ide po jedan vodič i svakako da je ovdje sve ispoštovano. Poslije uhodavanja i upoznavanja kanjona, vodiči vam uvijek ostavljaju sami da izaberete. Da li ćete da skočite ili će vas oni spuštiti. Malo pomalo, uglavnom se svi oslobodi i skaču, naravno na mjestima na kojima je to moguće. Oprema se tradicionalno prebacuje po receptu naših džedova. Svakako da što je manje kontakta sa vodom, to je bolje. Ovo rade najiskusniji. Dolazimo i do malo kompleksnije vertikale. To su one prepreke koje se moraju jako pažljivo prolaziti. Prvi dio je spuštanje kanapom do polovine, od polovine skok. Kod prolaska prepreka uvijek prvi ide jedan od vodiča da bi dočekao one manje iskusne. Vidite kakva je skrivena priroda Crne Gore, kao u bajici. Ovo je ujedno i njen poziv da je čuva. Zabava, uživanje i druženje, upoznavanje svoje države i sasvim nove perspektive. To je kanjoning u Crnoj Gori.
skokom u prisustvu vodiča, ali oni kojima se ne skače uvijek se ohrabre u ovakvom društvu i steknu jedno sasvim novo iskustvo. Da nije situacija sa virusom kakva jeste, ovdje bi sve vrvjelo od turista. Stranci su sve više zainteresovani za kanjoning i prošle godine je rekordan broj turista posjetio kanjon Nevidio, svjetski biser. Kanjon je tako opremljen da mogu i po dvoje da se odjednom spuštaju. Zelena boja oko vodopada daje još bajkovitiju sliku ovog kanjona. Ovdje su bazeni plavo-zeleni, krešnjačke stijene sive i ta kompozicija je zaista posebna. Kanjon nema ogromne zidove na bokovima što mu omogućava da svjetlo sunca dopre do same vode. To je već onda magija. Slikanja su tradicionalna i neizbježna. Što kažu mladi, ima da grme društvene mreže. Rastinje je dosta gusto u Međurečkom kanjonu. To smo se uvjerili u samom kanjonu, ali i kada smo htjeli da dronom snimimo kanjon, jednostavno ga nijesmo vidjeli zbog nevjerovatne skrivenosti, ali i samog rastinja koje ga je prigrlilo. Ova vertikala je svakako ozbiljnija, ali sve ide bez problema. Važno je poštovati pravila i onda će se ovo spuštanje pretvoriti u uživanje. Ovdje vas vodiči spuštaju i sve je bezbjedno. Iako su planinske rijeke i potoci u svako doba godine jako hladni, sada je napolju toliko vruće da se ne izlazi iz vode dok čekamo one koji trebaju da se spuste. U ovakvim ekspedicijama uvijek ima u ekipi vodiča nekoliko ljudi i onda se oni uvijek spuštaju prvi i posljednji. To je pravilo da nekog slučajno ne bi zaboravili.
Ovdje je zaista poseban biljni životinjski svijet i šteta što nema uslova da se sve to ispita i dokumentuje. Odmori su česti, pogotovo ako su ekspedicije sa većim brojem ljudi, morate sačekati dok se svi ne spušte niz litice. Nešto malo hoda, a onda opet novo skakanje. Prirodni tobogani i bazeni. Raduje nas da je bar dobio još jednu turističku atrakciju. Ne zaboravimo ni kanjon Rikavac koji ćemo također prikazati i posjetiti vas da ga posjetite. Svakako da se svi moramo potruditi da promovišemo kanjoning u Crnoj Gori jer je on dostupan za sve uzraste. Naši kanjoning vodiči su majstori svog posla, tako da nema nikakve brige za bezbjednost. Evo i tobogana, ali prirodni. Interesantan je podatak oko temperature vode. Na samom početku ona je oko 12 stepeni, ali što se više približavamo kraju kanjona, ona raste i u zadnjim kadama dostiže do 20 stepeni. Kao i na početku, tako i pri samom kraju jedna velika vertikala. Ovdje svako ima pravo izbora, ili skok ili kanapom. Na samom smo kraju ovog prelijepog kanjona i pozivamo vas da ga posjetite. Ovo je kanjon za koji možemo reći da će idućeg ljeta imati svoj turistički bum i sasvim smo sigurni u to. Još jedan poseban dio Crne Gore u svijetu kanjoninga koji se pridružio svjetskom biseru, kanjonu Nevidiju. Više nema prepreka i lagano idemo prema autima koja smo ostavili na tu.